Dobar dan, ja sam Žanko. Ja sam Jer. A ja sam prelip u faci. Pošto smo zakasnili s ovom epizodom, obećavamo da će biti show program. Prva riječ za danas je idit. Idit dolazi od hrvatske riječi ljutit, što znači točno ovo što meni sad Aki radi, pa ću ga probati šakom ugla. Ide se najčešće profesori u školi kad ih zajebajemo ili kontrolori u busevima kad nemamo kart. I suci na utakmicama kad nisu oprali zube. Sljedeća riječ za danas je ispišan. Ja ga infišam. Ispišan znači kad se neko popiški ukače ili kad neko nekog drugog popiški ko ja Jer. 2 puta. Je, ali mi radimo riječ infišan, a infišan je neko ko je oživljen u nešto. Naprimjer, Ere nam je oživljen u Justina Biebera. Sljedeća riječ je ist. Pit. Di? Ist dolazi od hrvatske riječi jest, što znači ga mećemo janjetane use. I onda žvačemo, gutamo peristaltikom naših dušnih mišića, onda nam dolazi do želudaca i rastavlja se na enzime i onda to pojede. Probavni sustav. Janjetana. Ist se može bilo šta, bilo kad i bilo di. Janjetina je u ponoć, na klesu. Smela kapice na nac. Sljedeća riječ je itnit. Itnit znači bacit, a ne kao kad nas profesori bacaju na popravno i govore nam da nismo dobro naučili, da se trebamo više potrudit, nego kad bacamo balun ili sarmu ili 2 puta šlapu nekom u glavu, onda itneš i baciš i... Itnit možemo mlađeg brata kad nam digne žice, a možemo i stare... Ma možemo bilo koga kad nam digne žice. Sljedeća riječ za danas je izgoretina. Izgoretina znači kad neko probije na mozak, ili je glup na mozak, ili mu mozak ne valja. Mi nismo izgoretini, mi smo totalno normalni momci. Ne kužim taj dio di smo mi totalno normalni. Izgoretine ne biraju ni mjesto ni vrijeme. Oni su idioti di god se pojave. I na WC-u nekad. Izgoretine najčešće nalazimo u disko klubovima. Pijane, nakljukane raznim tabletama, našmrkane, te rade ovo. Aki je ružan, a sljedeća riječ je izmest. Izmest se najčešće koristi u igricama na PlayStationu, kompiću, sportu i u drugim stvarima natjecateljskog duha. Izmest možemo bilo koga ili bilo šta. Od najvećeg pobjednika do najvećeg gubitnika poput Akija. Vidi pada kiša. Kao što Aki nas izmete u vjeronauku, I matematici. a mi njega U svemu ostalo. svemu ostalo. Ne na čemu što smo sa ovu epizodu poštedili Akijeve lijepe face. Evo Žanko to nešto čara bara, pa možda bude s nama sljedeći put. Ne vidim to u kristalnoj kugli. Vidimo se sljedeći put uz slovo J. Bog. Bog. Čekaj, je li moguće da opet? Zove moći ste.